Kada govorimo o privredi, mi moramo da idemo u diverzifikaciju. Znači, ne možemo da se oslonimo samo na jedno, jer to ne rade odgovorni domaćini. Zato što možete da dođete u situaciju, kakvu smo došli ove godine, gdje smo mi oslonjeni, gdje crpimo četvrtinu GDP-a iz onoga što je generisanje turističkih prihoda, da dođe do jednog ovakvog momenta i da vi onda pokažete koliko niste kao domaćin imali viziju za složen i težak moment, jer ste se oslonili na jednu granu i to koja nije unutar sebe diverzifikovana. Jer ja ne smatram da turizam treba da bude postavljen na ovim osnovama. Ja smatram da turizam treba diverzifikovati. Da i on unutar sebe ima mogućnost da traje i da živi 12 mjeseci. A mi imamo osnova zbog potencijala i resursa sa kojima raspolažemo. Kao što sam govorio više puta, ne samo za ljetni turizam od 40, 50 ili 60 dana, već i za jezerski, i za sportski, i za vjerski, i za eko, i za ruralni turizam, gdje možemo razne dijelove Crne Gore da učinimo turistički potentni. Pored toga, definitivno sam za to da sirovinsku bazu koju imamo po mnogo čemu u Crnoj Gori konačno iskoristimo na način da mi proizvodimo, da mi stvaramo gotov proizvod. Imate paradoks kada je u pitanju, na primjer, eksploatacija šuma, gdje u Albaniji zabranjeno na 50 godina sječa šuma, a da u Crnoj Gori se vrši i neplanska, i nezakonita, i nesanitarna sječa šuma i da onda sirovinu šaljemo za Albaniju, gdje oni u okviru drvne industrije stvaraju gotov i finalni proizvod. Vidite koliko mi imamo osnova ovdje i za preradu voća i povrća, i za preradu mesa, i za preradu ribe, i za drvnu industriju, i za tekstilnu industriju, i za mnogo čega drugog, za što imamo sirovinsku bazu u Crnoj Gori. I Crna Gora mora konačno i mora ponovo da počne da radi i da stvara gotov proizvod. Također, poljoprivreda je nešto što vidim kao izuzetno značajnu stratešku granu i jedan od stubova onoga na čemu treba da počiva crnogorska ekonomija. Tako da u tom dijelu treba da prestanu uvoznički dilovi koje su dovodili u nepovoljan položaj naše poljoprivredne proizvođače, da damo posticaje, da damo dovoljan stepen motivacije, jer imate zaista ovaj kvalitet i zemljišta, i hidropotencijala, i broj sunčanih dana u godini, malo gdje imate, ne samo u Evropi, nego i u svijetu.